Start trke Azra RS sa Milanom Tasićem, iza parkiran Adilson MS sa Miroslavom Simićem, a s polja tamo na drugoj poziciji Alisa MN koju vozi Predrag Matejić, njen trener. Četvrta pozicija za Amadeus Rajana, Savija Zoran Petrović, ali sada u galopu Alisa MN. Posljednji zvanični start imala u oktobru 2021. Iznosi se Alisa, čelo za Azro RS, i Alisa završava svoje nadmetanje pošto je imala dug galop. Dug galop, grolo broj 11, Alisa MN, isključenje. Čelo za Azru RS i Milana Tasića, druga pozicija za Adilson MS i Miroslava Simića, treća pozicija za Amadeusa Rajana i Zorana Petrovića, pa je četvrto plasirana Elza sa Božom Miloradovićem, na petoj poziciji Balina i Dragan Petrović. I dalje održava tu zavidnu prednost u odnosu na Adilsona i Amadeusa Rajana. Azra RS okrenuo se sad, pogledao gde su mu rivali Milan Tasić. Druga pozicija sada izbija na nju Amadeus Rajan, petogodac od CJ Spotova i kobile Arlande Rajan, čelo za Azru RS koja je od Heičova i kobile Atine SG. Ima dve pobede Azra, posuste potpuno se ugasio Adilson MS. Treća pozicija za Elzu i Božu Miloradovića, četvrta pozicija za Malinu i Dragana Petrovića. Po svemu sudeći, Azra RS i Amadeus Rajan rešavaće pitanje pobednika u utrci u sećanje na Predraga Markovića Pecu. Azra RS ponovo je pogledao Tasić gde mu se nalazi Amadeus Rajan, čini se dosta daleko za sam finiš. Azra RS ili Amadeus Rajan, veliki aplauz za treću pobedu u karijeri Azra RS, Milan Tasić. Druga pozicija Amadeus Rajan i Zoran Petrović, Elza, pa Malina, to je treća i četvrta pozicija, onda Adilson